Shubor nakashlem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya People's United Front mendagasni kalawan syakmat ban pun sengopat ba bagila yo ke Jingbishar ke bahok hadian hanyos nem AA bagila syak pengat Mukotduma haki Pulit ke East Giant Hills District uba D1 mi lalu habagran syakilat patai kubor hak singi palai uleh thu bah usnam ajak khat khandai kira syak pengat Mukotduma haki Pulit jong ke Ladrymbai Police Station bat hak bedi bagni ke case number ke bashis pa hanya puar ke session court jong ke East Giant Hills District hak khat atri unai biang arja apusan kelai hukum pengkesan nyaki shu le thu baka jinga khun ni ke Mukotduma kala yat menta kumbah news nam AA bat shibun ki jing e ki kendu hak be khun ni ke Mukotduma bat daga jingkermen ba ka court kan ai ke Jingbishar ke bahok nakong sham ni kongkasan Meghalaya People United Front nangkat badung ni nongalam nak hoi kasan minta kasih wan ban persiaw sipat ba hagabaya day bat kani ka case Jones nam arja kat kandai GR case number 172 under the section of 468 471 and 11 of the PCA Act 1960 hagabaya day bat kani ka case bat ngelayo ya kani ka orders na po ka session court jong di East Giant Hills District ha ka karatrik umnai khat wai arpo arpusan te shwa bangin poi sha kani ka benta ikwa shwa ban ai kublai ya advocate jungi dawan man pasien rangkat bat ki associate ki jemu agaba kila yatrai shitam ban penyo engi yang kani justice nodo usnam arajar kat kandai pada do unta kombang layo ya kani ko ada misi ban ai kublai ru ya ka session court of East Giant Hills kabala ai engi justice agaba ya dei bat kani kapum kani ka case kabala ai engi daki police agado por lamba ka police East Giant Hills District lamba ka police Ladrymbai police station lani bid house kila ayangi hak to por bat ki OC ki badai hak to por kila register yang ni case por sha yangi kabas yung lungo kalong bangi kum ki noyalam chong ke MPF ngimtip hakanu kanong rem baki register yang ni case nakata ngi nagalian chong ni hadin mangina yo yang ni case bat ngilayat lang bay kan ni case kumba nadu warjar kanai bat adumta kumban trim news nem te hak jingal inti jongi ya kan case ni sham nilai kan do shibun ki jinga but ni don ga jingkarmen baga court kan ai ni justice but ni layo ga justice te balai ni won man pun paw pa ba ang ni lang ba ki la pathai kubor ba ni sio ba ki pa ba ki dan kam ban tip ya ka hok ka jungki namar ba wat yangi ki leaders lada ki police ki la ban ai case te kanotam ya ki pai ba ki bomnang ban yale ya ki case tenen dei na kata kadaw kani ka long kum ka awareness om dei bagi don personal problems lani don daw bano lani bat ki police ni don sibut ki porlok ki police ki bangi ya ni ya try na post ko por handrai ki don ki police ki bashim kabu ya ka uniform ka jengki bat kumju da ka ba pentrai kam ya ka bor ka jengki da ka ba haras yo pai ba haki babon ki benta lang daka ba register ya ki case persya ya ki innocent te dai na kata kada naklin chungi kum kasan Meghalaya People United Front ni penpa bat kajing penchai so pai ba bat kalmu kum ko warning ya ki babon ngamong ya borok ki police ya ki to ki police ki bashim kabu ya ka an bat ban pen shitom ya ki beri chungi hakir kom ba pher lada kadai hak pas physical ni lada kadai hak personal ni lada kadai hak inu bentang te nai na kata kadau ni kum kisem ni wan ban pa so pa ba pamila job ya kan ga kes bangi kwa uban ang ya pa ba lada phiru pi kendo ikum gini kijinga phimdai bang te rai pi dai ban ya kat kum ki kendon jong ka an pat kadon hi ka kot aban bisa ya ka hok jong phi haki ba dai bat kini ki bentang menu ka Jingbishar pensan ya kena Mukotduma itu pi persyai Pulit
Kaya Jingbishar kala ayangi ya ka justice katway katatrik umnai katway arpo arpusan. Nah, Halor ki bentar bagi Pulit ki register society. Katum ki FIR bala ai do officer in charge ha ka por Ladrymbai CGR Ladrymbai ula ayangi under the mere suspicion tangga suspicion ba kakum kani ka finding jo code kamdon kano kabanta nakalen jo police department ke baki lale ba kadai ni ka case kalom kadon ka credibilities henrai kishore register ya ka case khamle ya ka procedures jo ka an na ka daw ka code kala fine ya kilu host ka ni kabanta na ka daw kala aku ya ni ka case Kata kamu ki Pulit ki khamap ya ka evidence na ki sisa. yes kamdon kano evidence. Nak lihat kita satu kuno pilih awak kena pun kelapen jambulom bisa pidan nama boy bertahu punya semat wapin ai persa iki. Hot kidon kibun kibenta kiba profession jong ka ani ka island ini kat kumu citizens te ngila banya ya ki ni kibenta tambaya menta ingin consult suaya legal expert kicungi haga bakin ai ni ka advice what is the best ka bangin le haga bayi de berkane kanang bangin la ban le na ka benta tang ka benta ka jungi hanai na ka benta ban long kum kunuksa ya ki weru pakila ban le da kidon kum gini ki benta Pindawa apa yang rai nak kena sokal mbak home department Halor kini mentah. That's what can we will look into the matter, but ni saya discuss but legal expert kijungi bakin kai ka bakin advising bangin ya in ya ke kum advice jungki. Kenika you kita di house nam you ba bagi kenika case bagi file fee. Kira filing ni house name ara kat kendai. Kira mana berada itu suspek? Halor ka suspek itu. They suspect us under the section of 468 and 471. With this section, it says about forgery and prevention of cruelty to animal acts 1960. Ini satu bagi pendidikan mereka. Ada nak pi kasem IUP dan juga IUP leba. Tak boleh kata nak Pulit kan Ujor Mukotduma official. On that day, we have received a complaint from the truck driver that there is a police officer learning ki police ki bay don halanti ki babad ki kali ki jomki te as an NGOs we have the privilege ban like you can do lani ban like kran babalai pi bad ki kali te hadin ban like can do ki driver ha to ko por te kila pani yang ki salam ki bangi kumba ki long genuine te nakata-kata pani ni kran ya ki chalan kumba ki long genuine nakata-kata ni ra ya ki chalan hapo police department ban lay kran babarai pi bad ki kali na marba ki ladon ki chalan te if it is fake then the police should verify the channel, but they have not verified the channel. That is the kabolong kabasiung longo ini kan. Alam dia undang yang jangka PUF, bat mentah dan bersura. Ini nak yang jangka wilayah mud, ini peranjur yang jenglet di Pulit ini ada tu house nama anda katandai. Dan ini yang jangka ini peranjur. Ban hatu kepor di polis bila aikis mutla orang mesti aikis top ini aikis kumal ini ngimtip ngimsang tahu ruke aikis bagi ini tak haden balawan ka notice jam bakut bagi langsung tu over hatu kepor bagi aikis ini tengi ya dia yang kut buran bahkan Jingbishar jangka besar hok jangka ngilayo yang Jingbishar kabahok ban haden dus nem ni baik ni yai kan kes ni mayo dengan Jingbishar ke bahwa pada pok ini kindus nem ke Jingbishar berkat jungi berumar pada amu kapisa ke pilan jungi ru akta bayai ni kan kes bat ni nak kalian jungi lainun ni nam sok likti kan kes ni nam sok likti bat ni pet ni ya kan sok bat ki expert waya jungi bat ni saya pet umno ban ya smart ta ngan kalian jungi ru kumba ongi i presiden jangka MPUF i tentu ya kipat ba nama kibi kun kini kikis dan gun kijingjia kipat ba kicha aikis top ni nak yang jongi tentu ya kipat ba bala da jia dan kini kim dei banting ki dei ban ya chakman
Namar badan sibun ki anyu ki ban yada ya ki kat badang don ke kut ngisanya ke kut badan buram ba kan yo ini ya ke Jingbishar ke baho iuno no namar ba nadang ipe ru pe hakini ki benai baladem kumu we no dekat jangga MC toda tu ha tu ko por ba ya ki ya so toda MC toda cha khot we u driver tron da andau la poya thana ki pulit ki pha san ya we ko sada bat haden pa tu driver tip ba mun aga tu ko sada mun la ujor dat FIR ya si peran ngelam penya itu rupi ngatrai pi media de yo ilu di tu te kum kini ki jingjia ni kan tu yo pa ba bakin om ting bakin ya chakma nama ba ka hok jong ki kan yeng da ka badon jong ka kut bodan buram bat ni sanya kut bodan buram ba kan yo ya ka Jingbishar ka ba hok tang ka